Qayerden bolasiz? Leylek'te. Leylek'ten atı jönüňüz? Yusufova Marbet. Özüm Andarak'tan bolum. Karabalak'a düşküm. Karabalak orta mektebinde 37 yıl işledim. Toyganbay Satıkbayev menen ошол убакта мен учебный завуч организатор işkil işlep жүрдüm da aktivistka bolup. Tülsün Ece menen birge işçigem, kim biyolog elek. Daim çeksiyal işte bir bolot elek. Ece singizey bolup katlaşıp жүрgөнбүз. Arbaq razı olsun bugün esip atabız. Men özüm bana jaynaktın ırgaldı nemesini ecesi olum da. Atalaş ecesi olum. Biz Yusupovlar dep koyup. Şol hazır mana. Qanday toygan awam emnesi men esте kaldı sizge? Al kişinin kodulduğu men esте kaldı. Bilbeyim başkalara kandırdım. Men okumuş öyle bir kızık sözler meni erkiletele de. Ay ölük tirimdi gören 100 somduktay bolgun, 5 somduktay bolgun. Aytkanımdı klasında 3 mektepke direktör boldu diye bolgon jokmun. Bilbeyim nasıl eken. Birok bir kanca yıl neme oldum. Учебный завуч boldum. Körse o kişilerin kimnin kim eken bilet eken men kiçile bir neme. Sizde bayağı liderlik sapatlar varken de liderlik jönde. Men 16 yıl çağda жүрgömde. Razakov'tun kadırımın. Siz Bişkek'te 16 yıl жүрgönsüzbü? Razakov kızlardan kadr gerekte bizi 7. 8. klasa alıp gelip Nomur 5 orta mektebin aldığında kızlar inşaatında okuamın. Andan keyin iska tavşırdım. Andan keyin bari işte. Araba demeni bittisiz da Maykovski atındağı arabayı. Üniversiteti bittim. Cempet, kıgınını bittiniz. Üniversite biyoloji fakültesini bittim. Tüsüne çok özüm bir elek dayım ki kimyo. Akşida biyoloji var. Allah menen köp Kudayım nasip bolgan eken köp çay içtik. Uyga bardık, uyga çakırdık. Arbaq razı olsun bugün esse oturabız. Oşur. Onlar menen biz o jönü 5 жүрgөнбүz. Tursun kattapam kanday ayal ele? Oy, şunda kolu açık, jön, jakşına gaýly. Anam bizge ököten tamaşa koygo. Oy, agayňardy adam kılgan men kerek bolsa platoçkasını dek küçüktüp çontoyga salıp koyam dep. O şoga çeyin atatel okumuş. Jönel bir tavasında oturganda ele oturak elek biz aldık. Külkülü, tamaşa koy. Mınday bul çoğun ele debey mınday jakşı oturat geldiňer da. Owa, kenen kelsi bir teň turuşda bir joro. O uyuna barganda zabra oynarken munsutda kalçybız, özüge karata söz süylep, gülüp, çaynap, köp жүрgönbüz alar menen. Arbaqtary razı olsun. Bir gazeta, jurnaldan okuduk ötkönlerini, şunda yetkenlerini. Siz janağı toygan awam aratırlyk esiňizde barby? Janağı çoğ jyýyndarda aýa süýleçiňiz. Oy, okmuş süýleçiler. Endi anyň esesem hazırın biraz sonra da gelmeydi. Bir yat koymadı eken bir paktada direktörler jatçılı da. Tınçırak jezde. Anan direktörler jatsa neme deydi. Sovet rayona bolup atat, bardığın turuzu atat. Emin üçün sen kulunduğa barıp baldanın nemesi de aldı da jatpaysyňa da bir çekilen direktörler. Paktada. Sezonda da. Anan Aksu'dan bir Özbeçka var eken özde ühteden jygılgıday direktör. Bu da ayak kişi. Zal torlu adam. Kutuldum aydım. Anam bir setten tolturup atatana giyince o beçeri kaptırıp titremeni tutup koyganda. Siz nege jatmadınız dese neme baldan aldı da paktanın başında. Ay em aytsaňyz yatam da deydi de. Zal dağılar. Oy beçeri mınav tip. Kaçıldap kalgan. Tursun aytdı da endi siz aytsaňyz endi turula aytdy. Anan zal kran kapı çürüp kaldı özü mık. Bir gülgönce gözleri. Toygan awam. Keyin çıkkandan keyin teň tuşlary bar da. Vay, ejekeni katırdım da ejekeni. Bu okşagan tolgan da koyuyor. Şunca kudur, bayagda kızıkçıl, söz menen jetkire koyat ele. Ötte aratır, anan. Owa. Humor menen süýletler. Humor menen daim baskan turgan. Bular bari şonday okşaşlar. Başkalardy bilbeyim men Allah aýdy körgende teň tutsaýly tamaşalaş öyle menen de. Öýüne barıp жүрgende. Tümsün ejel menen bardygynda. Arbaqtary razı olsun. Şol bu okşagan tolgun da koy. Azyrky mugallimler menen, azyrky raýony menen mындай saştyryp görseňiz kanday? Oşo ilgerkiler kanday işleçiler, ilgerki jetekçiler, azyrkylar kanday? Söz menen jetkiretele. Munda karanda korkutup sen munday bolasaň anday bolun dep sözü menen güldürüp durup jetkirip koýdular. Ay ölüklerimdi gören 5 somduk bolgon dep. Söz menenle külüp jaýnap turup ele
жеткире турган жерге жеткирип ишти талап кылат эле. Жакшы адам эле. Бүт сөз менен энди аны чечишпейм го. Көбүчөчкө мен алар менен. Буга окшогон юмор сөздөр толгон токой сөздөр бар. Сиз эстеп туруң дагы бир келем. Ыргал жап. Ыргал Бекмуратова Мээр жазы фондунун төрайымы. Түгүл электен болот. Тойгон Сасыкбаев абамы да жакшы таанып чыкен. Сүйүн Капаров абамы да жакшы таанып, ошолордун тарбиясын көрүп калган эже экен. Жакшы сөздөрүмү айтып берейин, эсиме түшүп атат дейт. Ооба, саламатсыздар урматтуу Төлөйкөндүк туугандар. Ушу Төлөйкөн эли мага өзгөчө Жолон Мамытов агайымдын ырларынын таасиринде ошондой эле Оштогу Мажрум тал деген китептин автору. Мен бала убагымдан ушул китептерди ушул агайлардын чыгармачылыгы менен окуп таасирленип жүрдүм. Анан ушу Тойгонбай агайдын биздин Лейлекте биз алында мектеп окуучулар элек да. Ушунчалык азыр мына Жеңишбек Токторбаев мэр аябай катуу иштеп атат. Ал киши андан да өтүп иштейт эле да. Сасыкбай Тойгонбаев келет дегенде бүт биз саат 6-дан туруп чалгыларды чарктап биз чалгы чаап турса гана бизди чалгычы кыздар деп аябай бир мындай жалындуу сөздөр менен мактап, мен ошондой эле лидер экенмин. Алдыда турсам, мына келечектеги ушундай бир коммунизмди куруучулар деп бизге дух берип, биз эми мугалим болбодук, колунда иштебедик. Миңа аябай таасирленткени эмгек менен эрежеге жеткирип, ушу эмгектен үзүрү бүт адамды бир максатка жеткирет деген бизге ушундай дух менен берди да. Агай келатат дегенде ал киши дагы күнүгө же күн ара же күн сайын абеттен бүт мектептерди талаалардагы окуучулардан кабар алып турчу эле да. Баягы талаа иштерине чыгартты да. Талаа иштерине. Азыр эми ойлосом, ушу өтө жоопкерчиликтүү, ошо балдардын ден соолугуна, балдарга түзүлгөн шарттан кабар алып турчу экен да. Анан ошондуктан ушул агайлардын таасири бизге болду, окуткан мугалимдерибиздин таасири болду. Мына азыр дагы биз ушу ар бир ишке жоопкерчилик менен мамиле кылганыбызга ошол жетекчилердин ролу чоң болгон. Ошолордон алган тарбия. Ошолордон алган тарбия көргөн, биз аларды көрдүк да. Кимди көрсөң ошонун таасир алат экенсиң. Ошондуктан топурагы торкобосун. Лейлек үчүн аябай чоң эмгек кылды. Эми Сүйүнбай Капаров абам жөнүндө. Сүйүнбай аба жөнүндө мен аябай кеңири айта алам. Сүйүнбай абамдын аябай жалындаган жаштык кези бизде болду. Ушундай бир чыгармачыл, анан ал киши да өтө бөтөнчө башкача уюштуруучу киши экен. Ушу алга редакциясына бир жаңылыкты чоң киргизди деп азыр коллектив дагы айтып жүрөт. Мен өзүм көргөн бир фактымды айтып коеюн. Ушундай Ак Суу деген жакта бизде неме күрүч айдайт да. Ошол Ак Суудагы күрүчтөрдү ушундай бир башкача сүрөттөп, өзү ооба чебер жазуучу болчу абдан да. сөз чебер экен. Мен эми анда деле мен жаш болчумун. Мен ушундай бир чыгарган макалаларын, ошо жазган новеллаларын, жазган материалдарынан көп таасирлендим да. Ушунчалык башкача сүрөттөйт эле. Анан мейман достугу. Ооба, күндө майрам. Күндө майрам, күндө той. Биз анан ал кишилер кетип калды. Анан бир окууга келдик. Окууга келсек, Ошко. Педучилищеге. Мугалимдердин билимин өркүндөтүү боюнча мен завдет болуп иштейт элем, анан бир тарбиячы менен. Анан мени таанып калып эле, ой, как раз азыр Оштун мэриясынын үстүндө экен. Редакциясы ошол жерде болчу. Редакциясы ошол жакта экен. Кармап алып эле үйүнө алып кетип калды. Козулган. 3 күн мейман кылып, Анареже Чокобаева, ушундай керемет жансыздар. Азыр мына тилекке каршы көрбөй жатам. Кудай буйрса дагы бир жакшылык күндөрдө жолугушабыз. Сиздердин ушул меймандостугуңуздардан көп таасир алдык. Анан Анарежемдин мага бир өтө таасирленген, бизге берген немеси, силердин Бабарашан Тургунбаев агаңардай тууган жерди даңазалаган эч ким болгон эмес. Эмче Бабарашанын тууган жерин ырдабайсыңар? Бул бүтүндөй
туулган айылдын символу болуш керек. Кимди айыл? Бабарашан агайдын баягы туулган жерим асыл турагым дегенди бизге ушу намысыбызды ойготуп, ушуну ырдаганга көп ырдагыла дечү да. Аман болуңуздар. Мисалы үчүн сиздин эмне күйүн апарылат? Сиздин эмне пайдаңыз тийди беле? Сүйүн абама. Же кандай? Электик деп эле. Электик деп эле. Электик жакшы адамдарсыңар. Мен таасирдүү болгон эмесмин эч бир. Мен Лейректен көрүп жүргөн экен эме, анан эле алып барып алып коноктоп. Тиги Акбуран боюнда. Акбуран боюнда бир эки жолу ушул нерсени кайталады да. Мен дагы Кудай буйрса келечекте сыйлагым келет. Азыр көрүп турсаңыздар, балдарыңыздар, сиздер сыймыктанчу аталым балдарыңыздар. Ушундай бир элим жерим деген мекенчилдик сезимди ойготкон лейлектиктерге күчүнө күч, духуна дух берген эң мыкты адамдар. Көз өтүп кеткен болсо абамдын. Аба өтүп, сүйүн абам өтүп кеткен. Экөө теңби? Жок, абам өткөн. Жеңем бар. Топурагыңызда торку болсун. Аза кайгыңыздарды бөлүштүрөм. Анары же сиз мыкты адамсыз. Ошо канчалык эскерип айтсак, эсибизге келгенде дагы айта беребиз. Аман жүрүңүздөр, саламатта болуңуздар. Ушундай мыкты лейлекти дүркүрөтүп, өстүп, өнүгүүгө чоң салым кошкон агаларым жаткан жериңиздер жайлуу болсун. Менин Нургазынын атасы дагы керемет ун чукпаган, бирок ишти мыкты жасаган адам экен. Мен Нургазын жиберип үйлөрүнө барып, абамдын колунан чай ичип калдым, эжемдин колунан. Ушунчалык унчукпай жүрүп чоң иштерди жасаган экен да. Бирок ал жөнүндө мына Кудай келечекте Нургазы өзү китеп чыгарат. Ошондой бир мээнеткеч, ак жүрөк, өзүнүн чынчылдык, анан колу бир таза адамдар да, жумшак. Канча жерде начальник роду болуш деген экен, канча жерде ушундай милиция кызматтарда жүрдү да. Кызматтарда жүрсө дагы бир колуга эч нерсе акпай, аппак кол менен балдарын бактан экен. Ошо мына балдары дагы азыр элге ак кызмат кылып жүрөт. Мен эми ал абамды ушу бир эле жүргөн. 3 күн жүрдүңүз дейт. 3 күн жүрдүм үйүндө. Анын кемпейилдиги, керемет бир укмуш сөздөр менен кылган ишин айтып берүү менен тарбиялап коет экен да адамды. Акырын сүйлөп, күлдүрүп. Акырын сүйлөп, кичинекей бир юмор менен эле кошуп, мындай бир адама таасир калтырды. Мен Нургазынын апасы жөнүндө көп айткым келет. Бир ушундай бир жөп жөнөкөй, малды караган, сарамжалдуу, ар бир нерсени ордордуга койгон жакшы эже. Анайын өмүрүңүз узун болсун, балдарыңыздын бактыгы аман болуңуз эже. Ошо сиздин абамдын тарбиясын алып мына Нургазы ушундай бир кичпейил. Мына бүгүн тоюмдан 3 жолу кабар алып отурат. Бир туугандарымдан артык болуп. Бул мени билдирет, бул адамгерчиликти билдирет. Мен жаман күндөрүмдө да башымда турган. Элдер намыс кылып мени карабай кеткенде ушу мен кантип ушул жашка азыр өмүрүң узун болсун. Элдер менин бардыгы менен намыс кылганда сен жүрбөйсүң жаным. Мен эсиме келип кет. Аман бол. Жакшылыктарымда дайыма мынантип төрүбүздө жакшылыктарды бөлүшүп жүргөн бир тууган болуп жүрө берели. Мен Юсуп Мамед нече жылдары Карабулак ал убакта Калин 8 жылдык мектепте ошого ишке кирдим. Анан ишке кирсек ал жерде биздин энелерибиздей болгон апалар иштейт экен уборщица болуп. Анын ичинде Карим Алмече бар, Асаева Мәрпат эже, Касет эженде Садашыга окшогон баягыдай көптү түшүнгөн баатырын баары балалуу. Анан бир күн деректиз Файзулла Шайдилла ой текшерүүчү келет, текшерүүчү бол кыл деп анан баардык жактан уборка кылдырып тазалатпайбы? Анан ошонун үчүн Алмечени аяп баарыбыз жакшы көрөт элек. Муну баары чабып эже дейт эле. Болгондой чабылдатып айтат. Ошо Сасыкбаев ага өкөмүнө туура келет эле да. Анан директор Файзулла Шайдилла мындай башкараак орденинде. Анан бир вакытта келе жатса
Halbuki aytpatay. Aylanan taza olup kelip kaldın bu. Bari yoktu juup tazalap hatırlap koyduk. Hatırlap koyduk deydi. Kolunu manam dedi. Keldin baylana taza olun debi sana makulaktağın. Keldin bana bari yoktu juup tazalap hatırlap koyduk deydi. Rayonu qayt tutat. Zavroyna qayt tutat. Direksiz korkutas bayvar kelet dedi. Desana keyin direksiz jedi qarab çaydılarda paydolar çaydılar. O jedi qarab kaldı. Desa aylanay necem özümün özünde var kasıgat tab. Bu borç sana. Bu borç sana. Ay özümün necem atıdan septiniz bu azamat. Ol jedi ağa külgün aytpagın. Direksiz öyle külgün çok kalganız var. Kıran, katlı tütüp külüp kaldık da. Ol aldağı şu toğanbay nemeli satmayıp da neme. Öz atı özü şavece deyik. Bolğunda kesip aytattağın. Özü varsa olup çekti de al vakti. Anan üyüne kızık değil yaşayan. Ayılda kelip kalsa. Ay dostlar. Tigi görüşün öldü, tigilerine de ongorup koydum. Ol ne işke varam, ketkile degen sözünde. Gettiğini aytpa etken da. Anan ketdi aytpaytağın ki, oy barın arın kalşingaydı ongorup koydum dedi. Antız içten kes kalat deydi, işte. Anda sözler tolğun toqoy. Alece şunday jaq deydi. Anıstı al neme kılar. Köptü düşüngönüz. Çalımırda ötüp ketken bile, kalma. Şunday жақсы күндер өткөн, келген мейманды да күлүп жайнап козголот эле. O Sasıkbayıp kelgen жерде күлкү бар эле да, юмор, күлкү. Başkalarını bilmeyim, men kандай bir жақын адам қатары сезет edem, жетекчи қатарычы. Şol. Мындай күлкүлөр толгон токой жактары. Дагы эстеп туруң да айтып бересиң. Естисем Paxta қалып бардым. Алақта пақта қалып барат эле 68 жылқылар бизе шо жылы абыкла соққан. Биз кичинеле айылбыз да. Ана 2 автобус келди. 2 автобус келди. Биз анан пақта бар, сен барасың да балып мектептен даярдап айтып. Bir gün ötken ejekebizden orup kalktı. Bir gün ötken Turdalagaydı bilesizler. Al körse şoda Kulundu'da mal bazar oldu eкен. Men mal bazarga baram, soyaktan İstanga baram. Paktaga selep yakman bar örgel dep keteyim. Al 68 bala menen bir direktör kaldı da endi bara turganda mı? Причинасы болуп калды. Анан бир вакыт анан мен сен барбасаң мен 2 жашар балам бар энди мен пактага барган мектепте калгам. Анан десем директор мыйдактап туруп барбасаң болбойт. Мынча баланы мен башкара албайм. Мен баргандан кийин забор алам деди. Onu düşünmeyeyim, körse produkt alat eкен, fartuk alat eкен, jakkan jeng alat eкен, onu aytat eкен. Ana şodan ura bulana keyin kettik. Men de koşuldum. Bardık. Men paktaga barıp kırgan emasmen de oga çeyin. Biri aylarına жүгүрүп барып биз чакыр жүзүм алып кетти, эчиге жүзүм келген. Бiri барып bir коон алып келет, бирден келип алып келет. Al 68 olanı bir yerge men toktatamayıp kaldım. Korkum, çoğun kanal var ekin etti. Onlar yürüyümünde kanalga düşüp baratat endi mınandarına. Partuk alıp kelgen ekenin barlığa partuk verdim dağım. Appak pakta jatat derelerin en baş alıp atattı. Pakta terimi. Ana kızlarga bayağıda partukunu verdim dağım. Usul neyim olur, soğuk olur. Gelsem ailana köpçülük ıslandı tep. Gerek onda tazalap taşıdı. Tap tazalap dünyada pakta çıktı. Anan Sasıkbayıp kelip kaldı. Zabrayına kelip kaldı. Kelip var bu kaysı mektep? Bu kaysı mektep deydi. Uruşat diken baldan nege işke saldın deyip men jaşmın da bilmeyim de. Desem ana kalin desem boy ayganayın, boy sadaqa boloyun. Sen özü 100 somduklayın ejekkesin. Men anam bayağı ejekede korkutam. Ne gelip baldan sırası işke saldın deydi. Köpçülük deyin. Bir pasta tönülüdüne pakta tesa. Keç tavşırsak 50 kilogram pakta çıktı. Yöneli baldan boş koydu. Hem şunday bir jakşadan da kara hem şu ağaydı şu 100 somduktay degen sözü de men bir kaça mınamday ruhluk berip koydu da. Motivasiya. Жақсы içegen dedim da kırak bağlay dedi, kımbatırak bağlay dedi. Bu okşoğun sözler köp. Bargan yerde tekniska bolu, karavul bolu,
küldürüp, çayınlap, üşüntüp geçirledi. Arpakları razı olsun elleri.